mutegeri wa Meru TV, good morning. Ndithara kuri mbere kumba kwithira kiwatanana na batu kiri Meru TV rukiri gitunji getuke bithatu ke mubango yo turinge Meru ari tucereri na itukurombore keri no tubokuyira tucereri tuitikiri tukari wora tukari kwena muchunko wire kaba kwe ya nchindo kuria kuyaburu anda kananda taura na Kimeru kire tukwari yakyo anyway karibu sana mubango ne yo turinge Meru ari ndenda awita haraka sana no tutunendeka inkai acha kumba kutha tukiaraniria na wona kinya tukiaraniria na mweni wetu wantu tuthiatereke mitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya tuthiatera kire rutere rwa website ya Go Live Africa tu live na kinya www.merudigital.co.ke bado tuko live pale kunende utine tumi akia kweya no kiwa no tuthiatira Meru TV mimi naogelea pale Mombasani ndio kwenda kumenya ya wetana mbere kaunti ya Meru tuthiatira kulukira mitandao yote yo kinyaniria no kethira ukiya wata yonde tariki ne 11 mweri wa 6 20 Thursday rethira ire timbiti kwirikarikania mantu ya tene lakini mubango ne yote tukwirikani mantu ya tene atenda kumurekana kwa ilia amantu jara yake yatwe na mutongeria wantu kire ekiristundi chetu itumuichi tumuonete nende nedrete ari umwe wa tongere batukembithire bachumaniritie kusukuma na kwenda kuona tukembithe ari kumba kwithira egitana mbere na njira yagirite rwari tukariria arwari rumwe mwecheche sana akwena mtulegiri wakiwa wakale si mwejeje ni mwecheche ene watu rwari ni mwecheche tena zaidi akienda kumenya inandu kimbithe babati gutonyera akienda kushape akiri elections kushape governance na utungire burabu ikuo anaina andukebithe babati kuba kudira bagyunkumera kenda utira utungiria ibu kwithira bugita na mbere buraku wagirite kinya tukiringithania na Gen Z 2024 ibachumerie bu akira bakwenda yamu yabutikire yangi yatombe kwithira yakibuthikana bandu nukora the same Gen Z ibambirite kwaria tumantu apa na pale bakiwa bonende kwina mantu batikwenda nayo na kwina yara yangi abakumba kwithira abakenda nayo ruari gichomba amekiria ankwire na gichomba akira tukwariria twenda kuchiure biuri na tuichokeria how young generation kana youth can shape 2027 nyati adukibithi abombiki kubanga na kuchora mbicha ya burako mbikio karika mwakene yo 2027 na kuma au ends for the tukibithi ayoko komba kwithira akakiyekanwa mugeni wokwa aina mromo mbikio chiariria ntekwirerito ryawe kamwe kanya achiaririe achire etawa atwire etawatia aumite kuna ingwiri kwa ruta kenda tukiambirire kwaraniria twaraniria nwe tukimenya na munene. Yes, madam sana mutongeria. Thank you. Kele mutegeri wa Meru TV murikani marito yaku amwire umite nterire kuna ingwiri kwa ruta inkenda tukiaraniria twaraniria tukimenya na. Ibwega madam Muthoni athikiria betu ba Meru TV kuma thuchi mwanka tunyiri inkuukia kanya kao bakethia nkibaira bai karibu mubango ne yoyo yetu yorukirio ruari ki mugeni uratamba kwithira ambigietwe kana mbonete marito yako bitawa engineer Murithi Hien mbumite rutere rwatigania East Constituency nchiariritwo Muthara Ward area ya Thubuku location iretongera kwa ni Senior Chief Bartholomeo Mwika kinya ai mukuru muchore wakwa na oni inogo wetu na ndina kurukune muno ndiria antu kwiru areto ria kora mbere kukinya na ndina kurukune muno ndi kiongozi wa vijana biyete kwaria mantu arambe gotethia vijana bietu no ntu tabura tukumenya muno ana baba ithi ibo bombite kwithira pakaria akabateanire itwe ki thirikari ya chumbite kwithira chiku lakini tuchokia nkatho no ntu wa bara baina utongeria ba bari recognize na ndina kuiro kunena muno tukirua ari kimenya bagate tuka na tukari mantu ya maingi na ya meya ntikwenda gutakanya muno ingwa apologize no ntu kuya njereri menya baturi mwe bara tutaturi artingwe ba thirikari ikwithira kwina issues ciao no mwanka otie wa solve mantu yele athatu ikienda at least nyayo ngui nyayo tikakwame no tunya ito kwenda yomba kwithira ikiritika kabisa otherwise ankura muthikiria karibu sana kenda thikiria mubango yu ngiwata ugeni achore bako baingi muno bara bombirite ndakinyamba kethie ntigu mboba mention bonde no tuwa matha anko bara bonde bambire nkethi ciakwa tinde ne ya Meru TV na I think
bonthe bakaithira baigitwe baina mauritania bateithia ndene ya akiri cio otwendelete. Karibu sana. Asante. Tukarebe tikiria tule a foundation on tudekere tunacho ikito tikiria tu kumandene buru atule a foundation tukinge tukaya tube kuda tukiendelea na this topic na kienda atumba kwithira tukiaranirie na kueleano kabisa gitumikira tukimbithe wakati uchumire no uchitonya ni akiri utongeri lakini kwena kiuo akiethera gikiuo antuko chionde ati batwe tukimbithe ibo atongere baruyu na ya karuyu ro tukimbithe rutumba kwithira arwikinya when is tomorrow ira tuane the youth are the leaders of tomorrow ruyu irwe kuno nturu ya karutikinya ruyu ro tukimbithe irukinya kibara bairitaniritie kwa kwiringinda kwirite ndiguru ya bai muno muntu arakanye ne karari aso muno we ayang kana we muntu mwanake ntiwitikia ukaithira Mungu akwete kanya waithira wirende kukebelia utienda kwebelua so igie tumitua ukia wichiumia wo kwamba kwithira we in a position yambikio gutethia riu no umbe ku encourage bangi kinyapo kwamba kwithira bai kinya ara ukinyite na muno maisha ya vijana tukithiatira muno kiongo kia topic yetu ya ntukirua ri ni atia kana ni ari ku youth yumbite kwithira ikinyithitie future yo muno concerning 2027 kankwenda kuga youth ara ibambiriritie bubwega youth itupe encourage tuibaira ibomba kwithira baki join uongozi no ntubo kwithira utongeria igintu kia maana na igie tumi muno tuba encourage tuibaira ibomba kwithira baki mobilize all corners kenda tumba kwithira tuturite na njira inene muno no kona kinya ruarua kurari na project ya rititu vijana ya kuwa niko kandi na it is very true young generation majority by nakura na uti mutongeria gakuluka ndene ya across the country aba igino aria support yo aumbikia gwita noku so igie tukwira vijana baendelee na power yu no ntu ituonete baumba na kuiboberetwe na bakamanage kuiboberetwe ba viongozi ba ritonya university batongeria cukuru bwega kuiberetwe baratongeria ba colleges bagatongeria college bwega kuiberetwe ba viongozi ba kinya community batongeria community bwega na kuiboinya wondi nyingi cha umbira kwithira iki try kuchala a youth by MCA and they are well delivering kuina bara baumbira kwithira kinya baete vijana nafasi cha kwithira nyichi by man directors ki county government na itu kuona iberetie kuina majority of the MPs baumbite kwithira baete vijana nguginde ne office chio aso nkilinganisha constituency nera mbumite atigani east mheshimiwa Mburu no mbite kwithira ete young generation nguginde ne office yake na ibomba kwithira bai kimirita bwega na bakaomba kwithira nya bai mwiri mbibio ngwa vijana bakwenda kenda bomba kwithira bagitia to another level na kwina bara inyabo baba ingi baitanirie kinya kuwika ngugi cio ciongwa twabathiminyachio tukona they are capable. Yes. Akuringa nawe Ian nawe so passionate kumba kwithira ukithomithia ndukimbite na kinyo kibekirinya ukibera baumire twanya turaba kwenda kuromba twa siasa batonye kuo na non tubaina all that it takes kumba kwithira baki kinya twanye ni tu kuringana nawe nikitumi ndukimbithiri mubona yakagoti wa nyuma akinya ndira kwa na public participation ukona youth batikumba kwithira bakia engaged so much na kinya bethira baka engaged so much mucho no ntuko untuburabuke ya kutuka ni bubuke thira bwibainye most likely pila pito mawona rimwe baikara yakabatianiritwe omba kuyo kaithira information inye ya untu ya public participation rire gatangazo itangazo gwatuika antu bara akuru na ikundi kina mama kina wase ibo pauturana na mbere iguru number 2 antu bara akuru baingi inyabo ibombete kwithira baibangite baina kinya interview baina kinya miunda baina kinya mirandi mingira bakomba kwithira bakiendelea ndene ya njachio so okay kaithira muntu mwethe nwe nuntu most of them takibi baina bio
ukaithira muntu nakuria mbetite ara mingi ngona nkarevio theri. So at the end of the day kinyawe na kwenda something ya umukita no ntubo maisha yawe inyawe endelea bwega. So hiyo tumiwona ari mwinya bakithira batiwita mantu ni amwe yau lakini thai inkuba encourage kibaira ibwega kinyawe tara nontu waita tukaitha tu well represented na twaitara tukomba kwitha tukishare our wisdom na tuwe imbio mbikia kwithira bikithithwa kenda bitutethia. Yes. Kaitana kanende na mno siasa ne chithirite chiko mimbi kuma 2022 kwita umbere onete ntukimite bakichumire sana. Kuba kwithira bakichiariri na kuwa kira bakwenda kiumba kwithira akibuthika anu kona yaka in this era ira ture ina kanya kamu yuthi akomba kwithira kirwa mana kuba kira kwenda na kithira kibuthika kana athikirwa no ntugia kwailia 2024 ngiguchokia nyume kwa na maandamano ya Gen Z bandamana kwenya bara batero turobo tukomithia so rest in peace lakini mwicho ne mtuko yaka kira benda kyongo kyomba kwithira kiki bakithikirwa kira benda kibuthika kinya kithire kya buthikire kitabuthikire na percentage ire benda akiumba kwithira akibuthika urira youth bachumire na bombe kwithira bagichiari rukona yaga kinya bomire bachiari bakethira bakithikirwa. It is very true that mantu ya maingi ara benda ya maingi ya buthikire na kuya munya ya tabuthika na ni mantu ya thirikari takindi ya buthika at once ya a process no mwanka bibi thike this financial year no mwanka bibi givithike another financial year so boko ni uba encourage uba ira iba ithira baina kwetera muno menya ibwega inyoka itana kwithira we muvumilivu at least kenda inyawe untupuro kwenda bumba kwithira bukithirika no ntuomba kuyo kaithira issue concerning yambe chira balalamika ira muno che university ichiere reduced na kuina kinya some other assistant from King government. Okay, ukaithira kwa apply kinya basari fund bakawa. Okay, ukaithira kinya the government capitation iba kunenkerwa. Okay, ukaithira kinya ninya kuina help. And the majority of mantu yara benda ya muya bibikire. Although ta kindi ya bibikire yonde. Na ibu akatwithira tuina wetera. Na twithira twi antu bara bakwenda kwiritaniria kuruta nthiguru yetu antu arairi kenda tumikinyithia rangi tuwatanirite na twithira twi kintu kia kwichiika amwe tuwa twamitethia twichiikite amwe no mwanka tutrimane twaranirie na tubange mikakati twi vijana bila bia tutethia tukinya antu arangi. You see menya kuandamana, yes, it is the right of a citizen kwithira akiandamana but ra tukandamana kwa amani menya tutithia tukithukangia anything in our society. Lakini tukia kuandamana tukithakia lami tukaandamana tukithakia nyumba chita tukaandamana tukithakia into bitha. You see at the end of the day no katuchokia area chietu na nyuma lakini tukia kwitha tukaandamana peacefully tuina mathigi tuturite barabara ene tukiwa turenda bi at the end of the day bila bukwenda bikabibika na kinya bote andamanite still the government is trying kukinyithia ngari ara ba promisete ndigwa bakinyithia 100% lakini bakaichumia otuendelete. Kwa hivyo no mwanka twithe tuina kwetera ikienda mantu yetu yeta mpala na at the end of the day tukachieve bila tukwenda. Akwena baraba kauga atiri ayuthi ikaba utumirwa they are not speaking their voice kana batikwari mantu jera bubongwa bakuthwane kana era bakwenda yabuthika bariuga atiri kwena baraba kwa sponsored and maybe some atonge leaders banu na nene kina be yakuthangalania be yakwaraniria wabe yakubwithe mantu atikweleweka ati tikate force ya bubongwa bare ayuthi ikaba utumirwa. I don't know ketira generation eturi we are speaking our voice atnende batwe tuirwa matote kusukumwe mtu noriku atwirwa ama atotekwirwa eta twa ku support itwe ndukembe bakarite ndeba kona nende batu we need change na no mwaka twitume kato utumirwa kana batu twimba twitume. Sometimes vile vitu mawona batumika na njira tebugi. Number 1 they are very available. Number 2 they are very energetic. Number 3 no bamwe by more equipped ke
ke njira ira bakwenda yani utumirwa cio wea mimbi ke ina social media wea mimbi kinya ke kuthukia mucemanio nontu bai match rendi iye tumiwona aba baingi muno baitumika lakini kwenda chokire vijana betu baingi katho muno nontu thai no wiye wabaira tugwithe bi twite tu distract mucemanio muntu fulani ubanenkere bi wabanenkera na bare kia kurea they won't do that and I recommend them nontu bakwithira thai baituretie na ibaregete mantu yotumika bubui nontu utemea gwita uwa kwire ndakai chite chiele mai ajirene uchitumire uchire chite chie thukange mucemanio yo muntu uchitumire uchire chite chugembu uchitumire uchire chite chie lami na bandu no bo bai na bikibiki bandu no bo bai na prompbox bandu no bo achari bo bai na kinya ngari jirene no bo nya achari bo bai na biashara kinya bongo young people no bo bongo bai na kinya small businesses at the end of the day dachika tukangwa kinya no bo bakatha bagitate bakiumia so iye tumingwira vijana betu ibwega nontu bokwithira batirende kwithira baitumiro bubui na batu tu viongozi ba vijana itukupe encourage ituendelee kuumira ituendelee kumobilize people to register more vote na tuendelee baira kinya para baichukuru baichumi na mathomo nontu at the end of the day bira bakwenda bakaitha baibiona na the government that is not recognizing youth they won't go anywhere I'm telling you okay awitha batirende ku recognize vijana babareta in the table oya bora tukona antu ba kuruba kureto methene bakaraniria na shares yo twamiona okay ukaithira PS waziri kikaunti government CECs directors okay ukaithira bonde bareto in the table bakaraniria bakarani buto kwithia bu ibu community chetu chikaeto bakaona babaikinya at least in another level but kibara bakaria ku recognize vijana na babaita babarandia nabo batwika ndi batwira ibo tukwenda twita hu na hu we won't be at the yani tutida tuina bo tuiba support kana tutida tu in agreement no ndo tuti na dialogue nabo lakini barabai tende kuyo tuita we are much available we talk with them to agree to teme mutro kikambene kimwe ikienda tupa kuita tuita mbere na thai from 18 years mwaka 35 years those people they have vote you can't joke with them na kura Madam Muthoni na inyingi na tukaringa na twasigaria apart from kumira na kopo kwethira buki webwiti yari gwito na bwana ndiye maybe na bunenkanira your ideas are you people interested in a political positions non to ugia kuona maybe maandamano yale aliko ya Gen Z kwari na those big mayuthi bachumirite na baka support muno ni ndukimbiti bangi makiwa kuwa kwenda itibia president kuwa kwenda nini lakini over the time antu bara ibakirireki ntemenya what happened but ndichikitira babue kana generation ya youth we are interested in positions kana batu tu tuliwa borake tusikizwe atuna maneno mengine gutwika nende kinya the leadership yenye tu iratu kwenda ibatu tuingwa tu kuibanga bangane tu yuke twanya tura kenda tuita kutongere bura batu tu kwenda kana tunya ideas yake tu kwenda kunenkandira tuchoka tukarande one tu kwenda kunenkana idea kienda mantu yetu yomba kwithira ya tekeleso number 2 even those positions we need them nontu tuina education na tuina wisdom ya kuhandle mantu yeu okay akuyo kaile for example sector ile chinengeri kinya CEC by vijana na ukaile murutire yoyo ngui they are doing it wonderful okay akuyo kaile for example county ira chumba kwithikiri organize utongeri bantu kimbe na bakaba positions cha kutangugi they really perform well and they mantu ya kuga batwe katukaya alafu tuchoke tudirekiria au no tuti au completely batu tu mwanka kuambiria ku negotiate kuma ke county level national level mwanka kuina mande guru itike muicho ke MCA
au nio tukarekera yes. Okay, aku ni rithere mimbi kana challenges chumba kwithira chi trima na babu kana chi bwangaratania on your ways maybe bwirombe tibe siasa on your way maybe bukibwithe public participation sorry na kana bwe barabara ni ya kwenda kuthikirwa na kwenda kueyana mathwane yenu kwina challenges ira bumba kwithira bwitrima nacho katikati mwaka wa tira kithitere gikuya gikuringa uone ndinya kithira no kare voice of the voiceless wa karandiki wa chira hapana aka voiceless baitongerie bwebongwa some of the challenges ira bwithira bwikulukira barabara ni ichi utongeria challenges ni nyingi muno ira vijana bapitia na inya viongozi ba vijana challenges ni nyingi muno ira bapitia na muno ibapitia challenge cha kwithira mantu yamwe yakiombika ienda inya financial support na okay kwithira rimwe sometimes take up na more finance ni imwe ambiki challenge ira bamba kwithira bakipitia number 2 challenge nyingine ira bapitia sometimes ni atongeria baraba mbikia kwithira bai bara against so kinye ni bamba kwithira baipitia lakini kwe some areas china atongeria pampaki vijana seriously poega kuibo pampaki vijana poega na bingine biblia bimba kwithira biki angaratani vijana most of time ni kwithira kinya bira bakwenda kinya biba kona yakabikona kangaraka ende into bibitatu bimba kwithira at least bikiba angaratani muno yes kiri babwe bwe ya youth nendera bukwenda kuthura atongeri kana nendera bukura mutongeri bukawa uno tukwenda tutongeria uno tukwenda tuka president uno tukwenda tuka governor equality siri ko bukwethira bwa ile tikira tukabaka na nibyo ko bukwethira bukyailia ano kwena mtu ambire kwena mwanya yo musiasa na mutongeria na ingwetike batu nende generation yetu rito tukwenda siasa turenda atongeria equality siri ko tukwailia akenda tuwa ian na utwika kwa mutongeria umwe tuga kathure na utwika utongeria what are the qualities that tukumba kuthira tukiailia of course quality ira tukailia ni nyingi muno na ntombo zitala chombe lakini no mberi account some of them number 1 no mungato ailia muntu uri na kumanage kuretera antu betu into within the society au tuonana kumanage eitiki number 2 muntu uri na kurigonize all both genders including youth old people people with disability na kuwekira kinya the entire community on the table bariria biba kwenda bibyo tukailia number 3 imuntu akuwata kinya young generation jara ameukiria mitithia antu angi no ntumenya kwiatongeria baingi muno paka yakurikia kuwata muntu mwithe njara apa murita from 0 to another level amutirau ya bauto tebenda lakini kuva moya agigisha muntu murita from ndeburu amuitethia mwanka iguru at least now watu igakinyera mutongeria ora kaithira kire exit from the leadership umwana ora akamba kwitha kinya take over so tukaile kinyandu bara bakumba kwitha bakipwithia mentorship enja na baina ngundi followers baini mayo kenda tona at least kuina matunda era anabetu babethi bakamba kwitha bakiona bandai akinya mbere ya tukinya kwe watwanya tutongeria thaia turi ni bitu batikwithira tukibwithe kenda utira kwina transparent na kinya accountability akithirikari chetu from a national government mwaka thirikari cha matura kenda tuitikiria kwina transparency ikwithira into bira tuwitia itubiona for example ya nawe tu itwalalamika muno tukiwa twenda KMTC lakini igitara muyumbe ora arikuo twamwitie mwanka athiria kipindi kiawe twira indande finally KMTC ire wako mheshimiwa Mburu so tukona young generation bakumba kwitha baite tukirau no ntu mwana ora kwenda kubwithia mantu andawa agaita rutere wa wete ate abwithio au na inya muchi so tukaile kithira muntu itumwira tuthithiria untu agatutithiria tukaile muntu uri na kuumba kwithira agiukiria kina mama na kuumba kwithira agiukiria ndaka chetu che pikipiki na kuumba kwithira agiukiria akuru
na kumba kwithira agiteithia kinya community yetu with another level icho quality zira to kwamba kwithira tukiailia yes na hata bukumba kwithira bukiathurana menya kwina genuine leadership na genuine promises ira tumba kwithira tugikirwa ani atongeria kwina mutongeria umwe ya ndere ingerekana ndikumumenya lakini mtu mwambirire kwina we awite awe athurwa kwa sijui ni MCA wa municipality agekira flyover sijui guma wapi kwenda gwitana what should we look at kimutongere kenda tumenya fake promises ya utunengera wigure chetu akwena lakini tukachira uona niwe kulingana na nyaburachi banganiti huyu tumunengera kure chetu tukethera tuyantu aye of course kwina tactics cia kuthima mantu yo na igitara kinya o muntu na arachariri akathimira po isipokuwa gitu kionka kimbua kiangavana na senator kiu kionka gitwaterithania na mathuganio ya kwa ile twitwinde as per county menya twinde tutichiari the same county kwina urachiari Tharaka Nithi kwi wachiari Isiolo kwi wachiari Kirinyaga kwi wachiari muntu akathima kabiru kwa we muntu akathima kabiru kwawe lakini bibi ingi bia around and there tukumba kwitha tu access tukaithira tukimenya nuri kombe kio tutethia ki young generation kinya baba katura bakeya bakende sera stio na bakathikiro na achiari bakabathima boneri mwana u twamunengera atutethia mwana u twamunengera atumuta akaura buru akaura nyamuchi so tukaithira tu in a way of win yes utukona yaka thai tukaria kaida kamimbi kakuringa inya siasa ngana kakuringa kura kwamba kuthira gikinya tukama tuigwivia mbecha no tu kwina mtu ambirire bagwe antukembe thiku akiaka no gukwa lakini kutina mathithio akarimbira kinya kire kura na voter registration ayuthi batanira utibani ni muno we ethira ina mantu jabe nya maingira ku ayuthi bagwe kwa yakibukwaria abutina actions nao ukinya kiithiria actions ra wita kuthura mutongero tukwenda na turona tukona Ian no agomba kwithira aitutonge lakini ukaurira gatigati-ini gakuma kwenu wetete kuringa kura mwanga kuringa kura gatigati-ini au atimana na mtu akunengera chiringi 5,000 kwa kwani kunambi nya mass registration ni akinyire mwicho deadline ni akulukire I think last 2 months back yes lakini bando muntu akakumba ukinya ki IBC and quotas as far sub county level no itano kwamba kwethera ki register bia so even baba kuyukipande as far now no kwamba wita tu bakayukia kura and I want to thank our area chiefs no ndumenya ma chief yetu baba ingi ibaraba ichumite kumba kwethera bakiyukipande na bakaikiria antu betu na bachoka baba encourage baba ribeta bayukiembi bayukie kura na kinya bara bakomobilize within the community kuina kina CHVs kuina kinya ikundi bia community bara ba ina interest na community choke na chomba kwetha igiukira ibomba kwetha bakirikania antu na kinya church leaders ibwa muno kibaba baingi bamba kwetha bakiririkana kwetha